Ka Umsning Parish menhaka Arpoar tarik jong ujemang ahajar Arpoar. Kalau yo aban sakhi ya ka jing Pynskhem yo Father Pius Shadap kong Parish pri Subapura jong kanika Parish. Hakani gasngi uling do saat ke jalan yang ba Shalong. Archbishop Lyngdoh ulalet ban Pynskhem yo Father Pius Shadap hakamas bakhoy. Hakabaki para riungit kabalang kilawan ban poi ban ai kublay. Bat ban pediang burom yo Parish pri batemai jongki. Mengenai